Selalu bergandengan antara perintah lori pun Allah Ta'ala, si bawa perintah mapideci lori dua pajajata. Nah, jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sumpai pun Allah Ta'ala na aja mupat duai wa bil walidaini ihsana pakalat bilang itu duai tu matota. Jadi dua ni ayat orang piwi tulis matoncengnya roh perintah masum peripuangi, perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sikan ni hadis lebih hebat lagi maka di labita ridallah fi ridal walidain. Riona puangi tak gatung riona dua itu matua. Sidang jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sinina tuan-tuan melebih ki hadire. Patalo ni mai pada petara kasih tanda syukur ke maraja teripung Allah Ta'ala. Wang ya maraja kamase, maraja dampeng, maraja pacarinai. Nasabari nato padang kasih. Pada puda-pung riun-rungi. Delenga kata sangadina bali bipatampana pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amagi-magi nasabak niak madecing papole pagkasibiangi angkay tunawala ki pung Allah Ta'ala nasibaway surga pamasena insyaallah. Salawat na niya pasalama masa dili malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amagi-magi nasabari salawata na panunoy pamasena pung Allah Ta'ala ri kampot tayo insyaallah. Dulu di zaman Rasulullah ada hamba Allah namanya Uwais Al-Qarni. Ini diterangkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Alina Abu Hurairah. Ya Uwais Al-Qarni nakenai lasa ya selasa sopak ya biasa katu jaoli ya mata ya mata belak belang watiro indokna macoa tu ni ya namanya kutu macoa angkayasang lasa tomatoh yaro indok na Uwais Al-Qarni na pudangnya nakna makkadeena tanna podo pole kat tanah Mekah na pakali suri pamasina pung Allah Ta'ala. Yaro Uwais Al-Qarni na sabat tomapatori dua pajajian na malakdak kasih masara narikode na bali wiranun na tomatonna. Gangkanna napikiriki maka napikko carana indukku kasih ubawil lo tanah Mekah untuk berhaji. Jadi Uwais Al-Qarni na saba dito gamu dalak na kasih denang kana pikiriki maka deme ka mungkosoki. Nekia milotoi kasih bali wiranun na tomatonna. Gangkan na Uwais Al-Qarni ele kukungi anak sapi minri ya si cupu na bulu ya dia na ele na kukus yaro anak sapi ngi minri cupu na bulu na pasina panu maka dia bali bola na Uwais Al-Qarni nulle malasalasa Uwais manang kasapi turi kuku minri cupu na bulu na panu. Ternyata Uwais Al-Qarni nasat dinyale na makadai uli ni kuku sepingi yewi dengan 100 kilo beratnya ay uli ni rengi indok kulat tu tanah Mekah. Ternyata latihan ni ya sangi ujangan ya Uwais Al-Qarni nasat dinyale na nulle makadai insyaallah ndok melo kapapejah kita tanah Mekah. Gangkana na kukung indo na sini teman-teman lebih keng kiadiri pursi na kukung na ringi si pole tanah Yaman lo tanah Mekah dengan jarak si 1000 si 100 10 si kilo
Kalima piloju pandang. Ura sinakoko na ringi si. Gangkan na latu ita na matawapa ni. Yanar watun na tawapa nilo doang ang indok na magkadaipuang. Tak dampengi kasi dosa ni indok kuy. Matangang ngiriki na ringi matawapa nilo doang ngiripong Allah Ta'ala magkadaipuang. Tak dampengi kasi dosa ni indok kuy. Yan na pong indok ning kalingi anak na milo doang. Napudang anak na magkadihina. Magi na iya na milo dampeng mana tanya idi. Magkadi anak na dalam hal ini Uwais Al-Qarni magkadihindo. Iya ko na dampeng ini pong Allah Ta'ala dosa na tatama suruga. Namurio tami tamatona inya suruga. Namurio tami. Begitu hebatnya orang tua. Padahinya selesai ni nangi musim haji. Melolak dai lo si runtuk nabita. Gangkana berjalan lagi menuju Madinah. Lalu si Madinah. Latu ke Madinah. Digai nabita. Lama musuh. Jadi benena min nabita ni wasita ni asa Siti Aisyah. Ya. Maka di Aisyah ya agak tu keriba. Kedi melolak dekat kasih si runtuk alim alabina nabita. Suruh na pung Allah Ta'ala. Maka di Aisyah. Ia ko alimalabina nabi tadi ini di semaka depan nali supaya na sama musuh. Niga satay di. Maka di iya na sakku Uwais Al-Qarni. Ya. Iya na sakku Uwais Al-Qarni. Maka di Aisyah ye upula mutu kung kanimatu li supaya musuh. Walhasil kanina bita laba inangi mak de Uwais Al-Qarni nasaba masih ketuni kasi lepung indo melisu. Pada akhirnya ning kalingana nabita maka nang katus sapaki yasang Uwais Al-Qarni maka ni nabita na pulangi sahabat tes semoga Uwais Al-Qarni. Ia narunasang Uwais Al-Qarni orang yang terkenal di langit. Makanya digalari Uwais Al-Qarni adalah orang yang penghuni langit. Tahu matara Pak Dona. Pada akhirnya sini tahu dari penasaran ngiro sahabat iro maka dia magi Uwais Al-Qarni. Maka dia kolano si runtuk ki sure milo doang ki si bawa sure milo dampeng ki kupung Allah Ta'ala. Penasaran ni Khalifah Umar si bawa Sayyidina Ali. Maka dia pikku ni carana ko iruntu iro tawi aga tanda-tandanna ya Rasulullah. Maka din ka tu tandanna ko pala limanna maballa putih na sabab puri tu nakan nala saja uli. Ni kiro la satat naro kasi pura namuna ko matawa pa induk na napaja la sana. Saking penasaran na yen nangi Khalifah Umar di napaja na sapa iro. Neng kalian karebe maka damelo si angka pole kafila pole Yaman. Ay lotta jeng ekor. Melolak dai mewi si runtuk. Pada akhirnya angka na kafila na runtuk ero Khalifah Umar. Maka dia idi pole kaki na sei rombongan na pole tanah Yaman. Maka dewi meka makutana angka giro esangi Uwais Al-Qarni. Maka dewi angkai alina nasa munrang untai alina jagi untai mangkui. Segeralah Khalifah Umar dengan Sayyidina Ali lumewi siruntiro. Sini temu-temu lak bikin hadir. Begitu dia ketemu majama'i natane ini makali niga sataidi. Makali Uwais Al-Qarni ya asakku Abdullah. Makali Uwais Al-Qarni niga tu si pala sataidi. Makali Abdullah tu pada padi na sangat tengi sengi Abdullah. Pada liru Abdullah atanna pung Allah Ta'ala. Nah, jadi kamaya sang Abdullah betongan na itu atanna pung Allah Ta'ala. Newe majama Khalifah Umar gangkan na purana na pumakadai atanna kapung Allah Ta'ala tapana giling liman na. Ni tero mabalangi maputi biro nasaide. Anta Uwais Al-Qarni. Idi nasa Uwais Al-Qarni. Nakadaw ni makadai Uwais Al-Qarni milo tulung gak kasih.
telo doang karipung Allah Ta'ala si bawa tilo dampang ka kasi atas laku. Maka diwasalkan ni julo-julo pikku yasang. Maka dede nabi tapodaka milo tulung ana sangi. I di wakate usapa aku runtuk ni milo tulung kasi telo doang karipung Allah Ta'ala. Maka diwasalkan ni purani lo doang maka dani khalifah maka diwasalkan ni milo tulung tanah podo ini mbak misangi maka dengan ka akun rong. Ternyata apa kelebihannya wasal karni nama tarpak doang na? Nah sebab iro wasal karni tahu malah dak mapatur di dua perjanjian dah. Jadi mega hikmah ilalan cerita ewe maka de yakung kawi jatuh mata mapatur di dua perjanjian insyaallah matara tu pada naluri pung Allah Ta'ala. Yang kedua dena marigagai surat milo doang ki. Ini tu nak kena bita mintalah doa kepada semua orang na sebab dini disemak kadani gatimu terima pak dono kupun. Jadi dena wad dingiri ta penampilan na tahu iri ta penampilan na mungkin wajah junna dena beres kada agak tua tiko. Itu iya miru tu riri taro apa wita te maguke mau kuru warampara menije ita. Makanya pakai ni kapang ditulis apa itu meromo tau labi-labi meromo kala culacu betona sambara mina pudangi teh labi-labi gi waramparana kuma bicara meromo mana na pau baca apalagi ko dia nak kena depik ko agama dia nak kaling-kalinga sambara je mina pudangi tahu labi-labi waramparana labi-labi pangka makoturu meneri ya kato tahu makuru labi-labi pangka na nadina topo ki agama sambara jimi nagurang itaw bakang kato maku kewite labi-labi pak disagana sambara jimi na pudang itaw aji au pudang ite maku ke pa makade iya ria isuro lo masiko la kotomotoy si baku guru tak kede asikola kombok mutami pak disangemu dena kada asikola ko tami pak disangemu lele pasale tawi di ne kada pula ki makor guru teh di maka de lomo masikola napa kuli supasala mana ngite de nak akor maka de mi guru tak lomo masikola nak mutami pak disangemu maka miro angka magu kewe di sekeda kindri puli masikola tapa de salamana tawi di gagaji alina bacucu ini bahaya pak. Makanya kung kalabi-labi. Ya apa kasi itu di topat di namu je me po iparang ipo ge aja pak. Madari to mati tapi posok ya aja mati ko. Igado ibu. Ya, mo to me mati bikiri kita lah sabak di jiki maka-maka. Jadi wat di jaji tu sini to me dari matarang ipak don itu to di ge maka-maka lah sabak magi. Di na mega curita, di na mega baca. Di na marumu sembara mina podang itu. Makanya maka di Nabi ta inna Allah la yanzuru ila suwarikum yaitu pun Allah Ta'ala tania penampilan na tayo naita tania modelik na tania kanjakan na wa amwalikum tania tu waramparan na tayo nita makaru yemiga waramparan iya marapi kumung tania itu nita pun Allah Ta'ala walakin Allah yanzuru ila kulubikum wa amalikum na iya pun Allah Ta'ala atinna minita tayo si bapang kau kana ini penting. Jadi dia nomor rigage suruh temilo doang ki. Niga kue nomor rusik di tomatoy. Ya tomatoy itu tanah po bawang ngande guru maka dia itu tomatoy nomor 2 itu boleh kupung Allah Ta'ala. Tahu kami geraya pak. Sehari-hari itu aya rampai iya kopuri perintah lori pun Allah Ta'ala, perintah selanjutnya mengabdi kepada kedua orang tua. Contoh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ya perintangi lori rupa tawi, ajak lalu gata sumpah salainna alina. Ayat surah Al-Isra. Angkaturi ayat lingi makada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Selalu bergandengan
antara perintah lori pun Allah Ta'ala si bawa perintah mapideci lori dua pajajatta. Nah, jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sumpai pun Allah Ta'ala na aja mu pak duai wa bil walidaini ihsana pakalat bilang itu dua itu matotta. Jadi dua ni ayat orang piwi tulis matoncengnya roh perintah masum peripuangi, perintah selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sikan ni hadis lebih hebat lagi maka di Nabi tak ridallah fi ridal walidain. Rio na puangi tak gatung rio na dua itu matua. Jadi rupung Allah Ta'ala maturulok itu matuai. Tabe. Ya rupung Allah Ta'ala sana bita maturulok itu matuai. Ya nang kata matua turi cak dia mi anak na liwat turio na puangi mi itu na maka turun sebalina wasuhtullah fi suhtil walidain. China puangi na sana bita tak gatung iri China dua itu matua. Jadi mungkin ke Papua Santani sehabis saya ceramah angka ibu-ibu makutana maka di magir ya ustaz anakku siapa aja betah kada kapiku memang ibatita nasi ko macai ka pokok na sembarang pudangi maka da ka uji na tu nampi dini pa aja betah pak turi macai kilo ko ada ta jadi turi macai itu ipuangi ka makira kadipiku ni pula adaku dia nama rigata ciri tapi turi paciu ya ro anak na aja nama kalili baca ta kaji makoro na pakanja ki jina tanapuro tu tak gili kipung Allah Ta'ala tanapuro tu na paminga kipung Allah Ta'ala turingke ro maciu ro na siba pung Allah Ta'ala na apa ya to mato ay sini to bagdere onro taranna pak donna ya ku bija-bijana ni lodoangang ngi majana terima tu puangi nilodongi madecing lebih pana terima na puang. Saya balik cerita lagi. Dulu angka riasan Juraij. Ya, la Juraij. Oli Pak Oli Ogina la Juraij. Ya ro Juraij. Mapato to makasiliang. Kiang kanang kana sempaja menurut keterangan itu ke makana masampaja sunnah gore la pongindo makana Juraij ta'ali ta'al ko jolo mulai he Juraij ta'al Juraij ko jolo mulai tapi ro la Juraij ke makana masampaja sunnah turi makana la Juraij opat teru geje sampajaku lo bali gi pangobine indokku niki ternyata tu dapat terus sampajana katalu makna gora dia na bali wi gangkan na apa di parasanin do na mo meniru dini sing maka da masampajangi maka di ipong aja lalu muale la Juraija gangka si runtuk na makun resalai terima pak do na lapong indo apa yang terjadi angka makun rai malusu-lusu na runtuh la Juraij ilana masih satu tempat itu ya ro makun rai malusu-lusu macan neri la Juraij maka deh Juraij itaka di na cinga wah dulu itu perang ya apa bener yang kota mana kata iya lau kadang kesyukur lau syukur mah mau terus mau jibusi-busi wah iya la Juraij makun rina macen ni malusu-lusu di gapakian na melo pangarui wenangil la Juraij maka diita ka ni kero Juraij tau mapatuturi pung Allah Ta'ala dina cinga sebab masiri makun riyin langi le pagaji na dina berhasil runtui orani pakkampi bembe ni si ba magau walhasil matampu ya makun riyin waktu nama tampu lele gora ko kampung la Juraij maka deh angka kae matampu la Juraij yang natapu la Juraij sana ning kalingi raja maka deh mana kaji la Juraij rasa deh alina tu pakwa ka oi maka deh raja lo murempa ki bolana gangkan na marutu ke si bolana la Juraij lisu la Juraij maka deh aga jitu kareba na sa aga maka daya kareba karo makun rai labana gora-gora
Kede magi na say. Matampu gari di pakoi na say julu pakanjaki. Kede biko yasa makari pakuban ni pongi. Itajang gang kajajinir na Neta na makadani gambok ta. Walhasil sedih ni makadamelo jaji lapong anak yoli pak kampung raja mangobi. Elo kuman makatulumay ni ga cocok ko. Sakalin na jaji lapong anak langsung inagendong Juraish. Natanaywi makadakul ganam man abuka atte ko anak ni gambokmu. Jadi dalam riwayat nasa Nabi taang kedua anak becuk mo macam anak termasuk Isa bin Maryam, yang kedua anak yang lahir di masa Juraij. Sila lo na jaji na kukongi tapo makadakul ganam man abuka atte ko anak ni gambokmu. Itarime pak don na yinange Juraij mati lapong anak masih dalam keadaan merah. Mencela-cela mopi, maka itu ambo ku pakam pibim ku tiwatang. Itu apa kami bim ko? Apa yang terjadi di situ begitu? Tasengah raja mite rumah kalewi, manangkan anak mati. Mata pok mana te makale tanya la jurai aja. Masa Ramadan di pak kampung papur tu ina rutu bola. Raja suruh jadi raja bertanggung jawab, maka dia raja makoin boy. Wita ni nasang tanya idi ya robola tak melu kasil lewi pak dan ringula mi utorangi maka dia jure ditolak korwa katai puang jamak bana bola aku pada purai dituna mangwa dituna malah dak manu maka dia bawa aja nama aku rupo yang penting pada bola aku puri terimpa marutungi makumur bati borang kasih syukur na seluruh pung Allah Taala. Jadi magi nang kasiruntu laju reja makona sebab iterima pak donna induk na musti siruntu yolo makun resalai ya kia iterima tuwi pak don laju reja gangkana itu luturi pun Allah subhanahu wa ta'ala. Iya jadi tabe idin kemo patomatota taparake madici iya induk tatugi ambuk tatugi taparake madici iya onro hebatnya itu tomatoi na ciangi pun Allah Ta'ala jangankan maka dapat diri pat diriatinna maka di pala kesana ilalana kurang sini tomatoma lebih yang kia dire nariko lanjut usia ni tomatoi fala tanhar huma iya ajak mugarra ya dua ya nah canggih gerak bahkan ada itu dalam Al-Quran fala taqul lahuma uf aja muakkadah wala tanharhuma aja tu mugarra ya dua wa qul lahuma qawlan karima nekia bak berikada ki nasi berikada malabbi jadi igarra lagi tu mate na capu Allah Taala maka ni bawang di naluri pung Allah Taala ti perlu nih pakarai sang itu matua bakal lebih hebat lagi di ayat lain wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma maka di pung Allah Taala benengino biki dua pajajiat tak lopak dua kak terus pung Allah Taala maka di benengino biki nasa tomato tak lopak dua kak ma laisa laka bihi il degaga pak disengemure koiro fala tuti'huma ajalalu macuri dua kalingi aja lalu na sepung Allah Ta'ala macuri gauna wa sahibahuma fi dunya ma'rufa na ya kita tak imu pakanja ke sisumpung tak ukulino dene loreng ipung Allah Ta'ala iceri tomatoi namo manino biki indo talupa du pung Allah Ta'ala pung Allah Ta'ala makadai menering kamagu ke bisi salah paham itu matana beda paham saja boy bener na ini engka kasih kasus Irum makna apa maulu apa jili mah maulu tu si anakna na cacat oleh mah maulu jadi ingkan angkai makna angkai li supole mah maulu bae na gora-gorai maka desat neraka tu yang cerita ini bali bolana mite mengkalingai ale ni rote pudang tanya benengi hak desa mutawatir sahih tanya ni kerakarang
Maka diwing kalinga pak na pulangi mak na makada katui sa neraka oleh mamau lu tapi rapong indo gilingi pulangi anak na maka dia ko sa neraka mi mga pada tu 50 to kurna 10 mamau lu tamama neraka napa na po to yung mak na makada tanya to bang alalili ko na ang kato ustaz ako kurumiga nabali anak na makuro magkarita na ito bang alalay ko na ang kato na ustaz ukuro si bama nga tamaranaka mana ka manalay sa naraka pamulo aga manuriba ko ini pamulo nila dyan lugi sa naraka jadi ya makada ka suri jo lumiti ti makada aga jik na pugot ti kumamulo iti na mapidato minaring kalinga ti puriro makida-kida talo ikungka iya ko ligaga dito itu dia nala kata makit dami tahu ini yang muncul sekarang sekalian terutama kalau masuk musim maulid itu samana turiur na sapa calana maulid igangkan na pulang tahu aja apa tabi si minta maaf ya nanangi wasangi maka di tolo mak guru dini to isuru lo mak guru na palisu kipas salamana kita tapi alamu di Cina mak Bali mak nama kali pada tu 50 tu kurutama mana neraka ini coba itu sudah muncul kesombongan sini teman-teman lebih ke hadir mereka masih boleh mamaulu dia kata lu nyambulu mati tahu nasabah intinya memang ceramah makanya kung kagak gerita ya kutanang-kutanang iyo lo kada agala jama tawi kuro paano ko masipi kumilo magkata ipalalang asa aga si nasa nang kipalali palalat nasa si salay ro kak lumutan iro tawi iti yo makadimagi di palalang ang kagadicin ng kagajana ternyata masipi pak yo kotolaru amin ri makaya di sidapin lapangangi ipalala lo rijaria at tupik ko nangi sepi nagalu napamin ri utoy maka di mana palala mataku mania tu nomor si dilatih memang niro yang kedua ia rupa kampung ini seni maka dia tetesi kok matu nang kelalu ya ini pun saya sebutin ke lalu milo Mekah mindri mana kasih pak kampung ini mak jama ukuri tatanai mandiri pun nggak tahu betul enak angkat di pamakai tolong mak jama mini juga pamakai agak apa tilo doang ka windri tu kasih maka itu ni rupa makai tilurang kau selama liswa makuru sekali na ya melujuk kamakuturu ipalala tua mereka tu rupa na surat tawi kami ludoang ngaka de telepudu malakai ka bakaba mereka rupa na tanya ada sida tambah ini tilurang ka sa magama kasing kadaleku kaba li susikapule lain kali karebe maka da iro pa makai maturumbungangi ustaz angkai arawing asra nang kakupang kajini ibu namu asra kami ni mata jadi kurjan jam petangi na melu mani mangaribi ulah tukur buka soy no kumo polo to we mega to rupana jama angka to cipika-cipiki iya dia na bisa mega rupana manu mana bawa pasar mana bawa Mario marenu itu kasih mak bau-bau iya orang lui mega rupana to waga kana darah dia na wite je makanan ni kana king mak bau iya tapi sini tomo-tomo lebih king kihadiri nasa ngali na mala baraka iya jadi terutama ini yang mau berangkat makanya makada ka iya kung kakak kita ay tapo makada sal tanay wijolo itu saya pernah naik mobil rabi masa punya ngasara tahu kami ya mali nalipang usas dia ni sayro makada tahu malasa ulurang aku kunita kata aku dia tanay ka makada lahay lalu bami rin lipang masampaja usas kali ni sayro kada tahu malasa ulurang masih say makanya itane jolo tahu nah hadiri wal hadiran dirahmati ini teman-teman bikin kadir jadi numurusin nangi yewi surim milo doang kita ngotot iya ko tomo-tomo makanja na magala milo doang nala sarwijan insyaallah matar pada na tomo-tomo
Yang kedua, ni kepi perlu disuruh kimilodongi pandritai. Ni geru pandritai warisikna nabita, maka nabita al ulama warasatul anbiya, yaitu ulama warisik kunasa nabita. Ini tuh yang pengen situ betabe iya. Iya kong ke persoalan tanya lagi ko nabita makutana sebab ini kan nabita. Kendo ki pale. Akhirnya ko pandritai paling itu si pahangi. Jadi kong kemakana kita ini harus harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Cocok saya itu. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul itu. Tapi tulle gaidi langsung terjemahkan kurangi sibat tafsirkan. Tidak bisa. Ya. Makanya yang punya wewenang di sini adalah ulama. Ya nero mazhabe napa ulama itu kan begitu. Sahabat Nabi. Setelah sahabat Rasulullah dulu, baru sahabatnya. Setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in. Begitu seterusnya sampai pada ulama. Dia tu sirun tu Nabi tadi, dia risau makanya magaro, engkau sihat di sana, dia risau betul yang seumpamanya. Makanya yang berhak memberikan penjelasan adalah orang yang paham tentang hadis, Al-Quran. Siapa mereka? Al-ulama warasatul anbiya. Ayana yang saya ulama perlu disuruh milo doang. Saya teringat guru Tambodalle itu siari hari tahu suruh anak nabawe anak nalukur napa na suruh guru tamilo doang. Tapi ro kali ya biasa nasa pak yang mici sumpahku oku guru ta. Alhamdulillah. Angkato nangka kejadian siruntu kasih dia tahu ya sepak Sulaiman di Pari-Pari. Kali saya Ustaz pernah kena stroke. Lumpuh ya. Magi na senang ke guru ta datang lewat mimpi saya. Na suruh kak mangangen apa na mici sumpahku. Pura nasa ngero terdingi guru ta lalatin ro ku nasaro. Magi utalinga, saya sudah bisa langsung berdiri dan jalan. Yang bersangkutan cerita nggak sendiri pak, kuka bola na cerita nggak. Makanya tuh nasa anakku ya Ustaz ini anakku kemana di DU pas sekolah. Magi saya termasuk ini najap pika guru tak lewat mimpi pemasin pun Allah Taala. Artinya sini tuh begitu itu ya sengi pandrita ya. Ada banyak kejadian itu namanya karomah. Tanya karomah ya Andre ya. Karomah itu kelebihan, palebirang. Ya, akaram kan lah ikut bicara gini, makanya makaram ya. Itu bahasa dari kata karim. Ya, makanya orang yang diberikan karomah itu keajaiban yang terjadi pada diri seorang yang dekat dengan Allah, termasuk waliullah. Ya, jadi bahasa nana guru Tambodalle mega kejadian wedding naita keadaannya di Mekah. Sahabat guru sendiri boleh bolana guru tak watuna marutungero namina. Jadi terowongan Mina. Anak guru tak Abbas Rauf boleh pinrang milo makutana ke guru tak batona lawmi joka-joka. Di pernah julika na tamu bangi tapi pulang guru ta maka di na mariga bapak muna kami wita malisik di simui napai paja masih langiro si bakur maka di malisik di simui gari nasa guru taro di to na tamu kur terowongan Mina di situ kan banyak korban dulu pak. Tapi guru tak ternyata itu pandritai di maki tanah sebatanya apa kita matana. Jadi orang yang seperti ini insya Allah mata ramana pak dogan. Ini tuh yang pengen bawa biang hadir mega anak-anak pesantren biasa bertanah tamal alhamdulillah pamasina pong imagai angka malang ibarakat guru tapak dogan guru toko tu. Jadi kung kana ta maniak muki bapak tami pesantren ni. Iya ko cia tetama pada bani maka dia nak lo muki amu si ulam muji nah. Iya nak kan nasi ulam lo letik ni. Yang peti tama ki pesantren ni. Itu. Mungkin kamu kedai, maka ku sila agami betul dengan silang kali dia nak kuaro asal puramu isi tu tudang pandrita tahu pak nak dua pandrita nang kemundri santri maka dah amin insya Allah kata berakan lologat. Ya dia napa jauh cerita ngero
guru taruna suruh santri lo malawai lo jo malengak wai nak ko salo maka dia santri kaga watari guru tak kadi ketuna karanje sabuk malai karanje sabuk suruh mau lo malawai tak kajenna iru santri maka dia peko cara guru tak lo malawai nak karanje sabuk kadi paku nak pokona lo malawai li subuh curi taki ya sengi malas silau na malas sipal disunah na dito kaga we munro maka dia santri piku ni ko maki guru tai maka dia maki kade diga ka we maka dia guru tak tite kerena diga we to maka dia kade marica ke keranjing maka dia kade iya ro betul na baca iya ko puramu itu lalu na aku pesantren ni iya ko diga we na lolo dia na di dia marica itu angka ya sebaraka iya na ro baraka aku pesantren itulah yang mempunyai nilai plus. Namu cik dimi pakai dapat disengang ilolongang neki angke baraka dapat disengang baraka dapat dongan dapat ritai melorong guru talen apa sempaja na lorong tu makami ngimundri insyaallah angka mana ku tu itu kelebihan pesantren ni pak angka si baku siap puluh tahun apa kasih runtu alena de tu rupa ka iya dituru pai maka demi di gaji tu lukmang kaya nak kak ni ke boleh idik nasang iya je ye ya amale kawi ya hayi di biasa jago mata kru ni kali asa biasa nasa kelas di mang aja masih kula ke kapal itu zaman nasa manca jima ngak makukui manakah manca jima maka dibandingi nasa diupur masih kula ko madrasah nasa Pak Lukmang nule di manca jima tapi engke baraka na cek dewala guru tak Papa guru na guru tak ya rupa ke kasih na suruh katina percaya katina manca jima baraka na sikolai pai jadi sini tu begitu ini makanya tu ya kong ka guru tak boleh panrita sudah telu doang kasih anak guru tak angka tur biasa menerima lawai itu dia na mereka kiro ringi we guru tak pasal guru tak boleh singkang itu milo tu nak guru tak kasih terjapi-japi yang ngijaku kasih werdika maina macam yatin nama rumo antara pak disengan itu tidak apa-apa angka mitu tu matu pak masaram itu betul malah ada nasari bijana engkau tu matu aku rasa itu nasa puang ini misangi kami itu nak ni anu betama di cimui aku ni napa ada betana ni nomor dingin ripaki tapi saya yakin iya kung katong makalana na yanu madeci betama tu biasa dituga makadamaga madeci matu tisaga makada di gana goreng aku terima tu tak bani mas sampaja ngemak na ditisang itu di napa aja mak darari dulu pun Allah Taala dan kana tak gili bijana itu tapi siaga madeci makur mulik dah dini jampang ini madeci siaga makoro dibandingkan yang ke madeci sirapulo na sira persing ya rumah dicing luar biasa mana ngakur gana to batonna saya yakin iya ni ka di makanya sudah doang ki pu imam ya apa pu imam mau jadi tak suruh iya tak cio kumundri nanisan itu kalau make gandek kimundri itu iya kumilolong ipa itu pu iman dalam itu saram mapal apa doang ngi nala sara betul nakur lagi itu namiga pak doang baca na pu iman dia tak apa imun itu pikun dilolong berakana kami bawa nih itu jadi itu ala contoh maka dia iya kok dia diseng mamu terus sure te gandeki itu iya nala tupak gandengi kok dia tu tak lupa latu toki makiru itu kang ketemu tadi lupa ikan dingin lupa dengan lalu geberakan Pak Don yang itu iya kuli na pala tu Pak Don lepu iman apa pala tu Pak Don nah dia lalu berakan ya iri di kayak kinat tak maka deh ini kemana misengkui di petuli melolo dia nak terima Pak Don tawa magi-magi ro kutu macu mak do kepu imang ni terima Pak Don lepu imang macu tu terima Pak Don tadi saya yakin begitu makanya itulah kelebihannya tolong mak biri jama ya aku makurangi baca tak lauki mak biri jama iya nak baca pui mata dua lampa macam tu kilo ngapa dua lampa aku itu tak dari ke kak kemudian di jemaah mak dari ke kada si ajik nang ke ruimang
kerimagi malampi bacaan caliku sadana. Tapi imat tenang luar biasa kan? Ini luar biasa. Itu. Jadi ini penting ini sekalian. Jadi kalau di dalam hadis ya ada 3 orang itu tidak ada penghalang doanya. Termasuk orang tua yang mendoakan anaknya tidak ada penghalang. Ya. Yang kedua, orang yang terzalimi. Ya kung kata igok bawang ko tu tabi matar tu pak dona aja lalu kata gora-gora tu kediga salana. Orang yang terzalimi itu termasuk orang yang mustajab doanya. Matar tu pak dona tahu igok bawangi itu biasa roi di kota lo masigi madar ning kapagorai. Waktu kita mau pesantren English na lo masih pe. Yo lo masigi sili-sili koro bener nak mude goreki jumagi. Dito wati apa aku mah kajilo buka sunah kana jumagi. Milik-milik kiro, milik-milik ku tak gasto masung kok betul lah. Itu masung kok milu mak juma. Iya, tu rigor kana jumagi. Deu giling. Maka di papasan na guru taluturan di saripinal itu ku pesantren. Iya ko nilele ko tayna, iya ko musat dingi sali pangili ilo doang inat nila dampang ipo ngala taala. Iya mo ako nilele ko tayna ko musat dia kadiya di sali ilo dampang ipo ngala taala. Pakai salama na sangina aja lamu giling. Iya, asal dito na sana rimpak ki. Amak ko mo to kisah, diga gacha itu sak berak yang marmur biasa gora-gora pajak gora mau gue. Cukup menikomani pak mengoto nak inyak. Kau beruntung malalang. Itu artinya bahasa saya ini insyaallah diga gacha itu sak berak. Walaupun Allah Ta'ala itu isengi sak barak. Makanya sebab tulis si bawa kipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ma'as sabirin. Ya. Yang terakhir sini na teman-teman lebih ke hadire. Jadi li suka pe menangi rumah kada de itu na marigaga isuru timilu doang ki apalagi ko tolo masigi di ne isuru na sebab mancaji abiasan ni rumah kade ye na pura mas sampaja tawe mak do nipu ima. Ni rupu ima ko mak doangi tanya ali na banil doang. Lepas tu gimana ki pak ni satu ni ha? Itu. Apakah orang bisa berdoa berjamaah? Boleh. Berdoa berjamaah di sini yang dimaksud satu orang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Itulah yang dimaksud ad-da'i wal mu'amminu syarikani fil ajri. Na itu tumilo doangi si batu makamingi nasa nabita penolongnya pala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihannya. Ya. Makotor memang tomotata lisu ni di pamasina pung Allah Ta'ala di nawal di mapat itu hubungan si batu matuai. Mau menikmati. Bahkan makna wabil walidaini ihsana itu ya ko tuma pede ciri tomatuai si kanjakna dega jarakna. Si kanjakna ko tuma pede ciri ko tomatuai jangan pakai jarak. Makanya pakai wabi bukan walil. Iya ko konsep tafsir na walil fuqara'i walil masakin pakai lamang betul ikon kata mapili cing ko pakir miskin di nomor digana pelolongi tapi ya ko indo makadami wabil di nakada walil walidaini makadami wabil walidaini ya roba ya sangi baul musahabah ba yang selalu ingin bersama artinya di nomor di masrawi jadi itu si batu matoi makutur ku mapili cing kanjak na ko to mapili cing ko to matoi idi langsung aja tahu pakai perantara selama di di langsung. Si salah tu coba-coba garing kau betul-betul na. Ia kung kadali-dali tak masawala tak punceng itu matuai tak palasu tu kutimun nama kadi tanapuru nak malampi sungai. Tanapuru nak mak beraka orang parata nak tanapuru medisina. Itulah sebenarnya yang diharapkan itu. Iya, nah makanya dalam konsep tafsir ini mengatakan ia kutuma PDC kutuma toy selama kalalan nawat dingi di langsung aja tak pelolongi jangan pakai jarak itulah perlunya selalu ingin bersama dengan orang tua sini teman-teman lebih ke hadir ya olehnya itu mudah-mudahan insyaallah Pak Barakah pun Allah Ta'ala saya juga punya jadwal maulid lagi sekalian setelah Isya di Teti Haji oleh karena itu sikuni rojolo membagi-bagi Pak Barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.